third, fourth, fifth, and only Bema from engagement. What was not for me? Can you say only Bema for a cocoa die? A lady, a lady. I was here and yet now coming say family be shaggy for womb, family be a shaggy and cassa. I didn't make cassa. Namako share Bema. Na Bema Bema in the Matsna. Any my fanny say I will. No, me will you are fain nor de me quack cheer for. And the story I became saw her saying, and it's the same way, a didn't say, and any similar. The same thing, or baby, I could share Bema, and all Bema and now. I fain a Bema, dear Bano, a quack cheer for. Nor didn't go through honor. And some I see 100 years and get to a Bema and my sorry cook. Just said. Oso ompene ema bema ne oba ne ntina ade ntina maame no kasa ne nyina so enese ka me ho ne yenko ne yenko hwe video no embra onante ye no na ode no ekokere ne maame na ne maame ka se enti watina nkran ha ko obiam ha ene oba nyinsa aboso me nkron awo afi na ode abofrai bofia na njepe ade no be fie ena maame o se a chire no maame ka kire se ono de o ma ne ban ware oba wa wo nan I want to mean, I'm catching so. Let's say 9 years and Papa Sabi. About open, or no, Samia, about here, no cancer. And the Edimu na 2011, 2012, the bar a passe, a war. So who's secondary technical? Now, catching say, a year Ukun Louisi or no free a chung a pradi or down a pradi hawk. How I see ni mapa. And I'll catch and say, any. Or the abofrano ebeko na msi okay mate enti me na mka chese abofran se ne okọ se su secondary technical be ma no omwa se ne waka no asema kire enti ne mame kola no nko na onko fa ne card ewo su hu na me no nko kwa be American secondary technical ho na ho de ombeje no also kola nso yade bi ko university ampa me kan no oba no etie no ma fra ne koje ne number ne card no ba na de no call secondary technical enti me ko am go to me say du asante no ne assistant headmaster on so kitchen baby am we school no abi ti fe ho na on ne yire I call say nyame yankopon pa ne yire kra yesi yi enti na kan no a no say am say bo so de wo dan fi na de na ma bo fra no en ko na me say wo de so wo ba de o de tweno man o si what enti out dress kra na we ni bi ho na mi kriska no de man kire na diska ma kwara no de ko enti ewo mu a na me ho say obaro de akwala no abetina ifie na kasa nyemu one me ka no an de ne ma me national kan ya nasika so ma no enware oba wo na no si ne ba wo to so enum no obaro onyi se no no odi aboso nyensa pe na ababa ma no ni ma no itu fie ho se ne ma me na ma ni tu fie ho na ne papa nasi be ma ona na ohwe no enti o se da odi hu no aye okowo abelempe o se ho for a clinic and a nurses no ba ko agi ni kuni number and of friend say we re out oba no be yi no kofi and aware no eguye ti ma yi se ku no na miti enti bra e ba se ye ko tua masamba ye ko tua abofra no fi no bo mama ne ka kire say the school fees no 7 million enti ni kunu no mi celebrate no say on tua half na ono nso into half na se so wahu eja me pay 3 million na me man say on fe nkutua enkra me se so da mase ma bo France da mase enti ade achi no ka che nkutua dia koro amfa moto anko na abofra no na ni ye kwa ti na me tu no fo se o koro on twe no so yi na ja ifie ni baabi obi ni bibia e wo fie nse ni fie tie abofra nte kwansi na ne ma me biwura ati wa banjo ko I happen to be was a minimum agent who a crown or the bow. To be judging on one or buy a pet, no so appearance your name. Uncle Nameba, the young quiet chance and coffee. Ain't minimum set or the abofrano, echo body, a female by room. No, be a see me, we some say, now then, a woman wife, a bizarre. Silent and open one time. Now, what day abofran betna if you are. If you so what I also Miss Waba. If you feel not 50 years,
ɛna me nua panin danso da kwa nyame fa ne clean nsie yi ɔno nso ɔware fie hɔ so ɔkaeɛ no na ɔse me sɛ me nneɛma asɛ fie ɔse me nneɛma asɛ fie mɛka sɛ ne mma ɛna asɛ no nti ɔno abɛsɛ free school fees free trouble am cancer kyɛ nti ewu mu a no ne me nya kasakasa ɛna mka gye nsafia okay sɛ ɔba ma kɔtwe school fees ama no asɛ wɔbɛka kyerɛ me sɛ every ben na wohyia no me hyia no 2010 yes ana wohyia ne he me hyia no wɔ mfa sɛ esunaafo hɔ sɛ na me ne na transfer na ɔno na wade na nyi na me so ma wade am kɔre a akyem esunaafo me papa firi hɔ ɛna me ma enso mpanifo no efiri hɔ ti na me nim ewura no dada ansa kwa wan kasa wo firi akyem kwa aben me firi akyem kwa aben firi esunaafo ka ho sɛ me papa firi esunaafo na me ma me nso firi kwa aben nti umu no na yɛ mpratwe because no ni ku na me nso me ne yire me ne yire wa gya awale ono oyere gyan yes ne gya awale nti na ma yɛ sɛ me ware no sa nti mi twa bro so go nti ewu mu ano 2012 no mu no ɛna mekɔyɛ ne ho ade 2nd January 2012 tuni ne chempena 2 years yes ɛna 2 years no so kɔyɛ ne ho ade na me na wo 26 March 2011 na me wo ne ba pani ba sɛ ne ba ɔto so insia na wo kɔ me ya onye mu yinsa kura ba ya na me so o ma me conference nko hu o se o men twan na ja ne papa nso no onime nti 2nd January 2012 na mko ye ne ho ade me ye ne ho ade ba ya no ma juada 2nd January 3rd 4th 5th and only be ma foforo me engagement wa chenwe so na ho me kanya sem ketwa only be ma foforo e kokko daaye e wa alaji allergic guest house. Debbie Nyabotre. Ejabanfo. Asma wo kai. Wo ye ne ho ade me say enne ade chenye 2nd January. Na ye Monday. Sa. Osofo sa akode. Wo ye ne ho ade Monday. Kati sa akode. No trade ewo. Roman catechist. Presby. Catechist. Some me presby ni. Ono na ofre kropon, achime kropon no akurofu. Kati teacher ono ko shira wale ye no so ma ya na se e dika wa share ni eduada na mo ye eduada na ye eduada ebrada ukuada ya wada esa nu na woche yanko de yanko pon ase eno oni be ma na ase asore yanko eno oni be ma foforo e ko da wo allergy guest house abobosu Ejabanfo. Oh, sister, me twanko wo me kan ko tinya asema wo kanya botre. Utu mire no akiresi. Wo so ukoto so ana se. Wote man koto so. Na ne e baaye ne se. Me wo hono mo anwumre o se we okwa oma na machine dwa e wo baabi akwa aben akiwa bank no ene office si wa create hono aye no akufufu abomosu akobo so station testing station na me di kiosk asi amano because na me so me teacher ni enti ya ba meetings ya o se abomosu fo nyina ba besi center no bia on paduan ya ho anu bia ekọ wakọ didi o aduan bia o aduan bia wo baby a kiosk na me ya ma no enti anwumre no wa ma na me sorry na me ba ni sister no so ofie be me na ne ma me so na me busa ne ba ketwa Kingsford so ifo na o ma me e wo yin no se o hu baby a wafa na me ko na me ba na chi me san baby me ba na ne ma me ti ase ne ma me ase ba ka chere se oni sister bi a o ma no bisi aton e kokko se won kokko fa bisi aba na me say how me sister so me ni fi na dia san baby a me fi e ko le ho e wapa na jam di me kan kakra bobo sisa le pon sisa so me friend kata o le grade se mo ma ya ne friend kata woni bi on baby kata sa na me na mo ko na bisa se na me ba me wife ko ne ma me ko se no am se woni no e ko nkoko e ko beans no se o kata e ko ko se bre dem ko fa beans ne ko ko nya ko kura na ko fa be beans na e kata yi ma ne ko bo no ne yi ho na okoko fa na se e ba na bebo ne ma me amani se me hu tu nua ba no a odi me wife na chiri fa na amabuhwe
no say me go ho nua ma no ma fan say be cafe o tu we na oni obi wo na fi hu ba bi oni pa na fa say nya bi si aye enti ma na anadwo no me ko awade no o wa no no mantena ye mantena mom menua menenu na tie ba be menenu ko atwen pra pen the say mo wade ye no o ye ne ho ade a wa metena wo fie o fi mi fie eti brebe no ofiri fie wona na so no hwe utie enye wan firi wona na so na ne ba ye ne say oton aduan e wo say si mai kiosk ama no aduan bia oton bi bo fruit kokonte banku amutuo jollof oton de bo fruit bo fruit bi otun ya bo tre oton bo fruit na de yi oton yokogaribi na de yi konkonte ana banku amufita you or try to be check you or the simple what do you call the ample the same meat pie so ye bia ene no ye ketra kese yes o ye o bibia eni ha woni mo ye o mo fufu da bi fufu de na onwo na konkonte de na o kan biton nti me sori anopa no a na me ne no de niema no efiri mi fie sume na me de aba ba bi o ba yua no se be na me ne ba ketewa no e wo no onyi nti me ba me de ntome fura na me de akwala no ahye me ntuma no ti won sa o ye dua no wi a ansa me ma be fie na ma be dua na se ma be sin go school enti me ko busa ne ma na ba sisa no ni sisa ntai se ohun on yo en te sa oni nko ba bi na sa bo ne ma me ama na ma me se eni e on su ba bi yo en onua a odi na chi no botwe no se ne me ko hwu onua mere no ma na na joro me ko ma ba ti be gina ba bi dross to bi wo ho se e bia na oteka mu no oba me hu fira nyam na ba me hu no ofira kropon la na ba me hu fira musu la fi ba me hu nti na adia achi na mko gina ba bia ne kiosk na oton mu aduan no e won ko gina nche market no ti me wa pe na driver bi e bo mama ne fira me no o kan na me nti ni ye se tita o hwa o yere akobo so na me se won nya na no se ai na me se ya se no se o hwa o yere na me se ai no se me yere no mka je me yere ban no se ni o yere wa no se o fa no ka bi e be yi no e ma na akobo so na o de no e ba no boy no se taxi driver we see o papa olokwe eho no afa reservoir no eho ti aho apa na me ba menum kakra se na me fisi me bi obefi aba ampa oba nso oba ba no bisa se na okọ o se adenye me fa na me ko na me se se me no na ti me so bisa se ko fa beans and se me de na mo am gabe won se adenye fa na ya ka se aho apa na be fi ona me be fi nti akire no na ye biometric registration no bi nti me ko na me registration officer me sentence no so be tia be kwanse me nka me tia kire wo na me first center no ye asunafo kurubom me second station no ye awoso ase eno wo asunafo side wo de ba jikiti ho no na me san ba Saint Rifle osro ase me free ho no be 10 days dia 10 days na me 4 for yam ba me ba bo so health center eno ye no post office or 10 days enti akire no na me ba ba ben ya na materials esa ma ba ababaji mi kura moto teachers moto ni enti me ba ya no na me ko fie na wa bo me ba ba ko nsu dua se da se ho na ba bo fra ni dua me ba ya no ka kire ne se me ko ba me mra na ye hwe ne enko dani dua jabanfo yi o se wo ko che no me pa cho wo wa de ne nan no o fa be ma foforo be de wo kan de nya be ma asem ma me ka ba de nya botire ni tie enti ne ba ya ne se o si yen kon kwadan me de ordinance sabe kapro mpa che wani mu a ebo ne ha sabe oba ne ha oba ha mpacho obo wa na radio o ma mtie radio no dos yo eti wo de won sa kire ide TV and wa hunu yo ordinance ebo na se eka senya kanfo ne baaso mo onu na enu anga ne baaso o kan senya o zan me kire senya o kan say o kan te wo kan say o kan o si sabi mpacho wo onu anga sa na sabi ordinance twa wanka sabi ni ope ena ode beye adwaman asema oba na ka kire wo no si adwaman nya niwo ne krono na niwo sa no ka kire me ena ka kire sa oba warefo me si enti me unim o ha na fa ensa
ahyem kotoku bag mu nam de ko se me kwakọ hwehwe because one kan oya akono a me kwakọ hwehwe no so wo de me ntwe na kiri ndi ngo registration no ba ye no ena oka sa asem kire me na se sa ne sa ya papa so oba ma ware wo no ko ye sa de we di a ena woni be ma kono sama mo emma asanti insuo eye nana antoa sana me kan nti me ba no se ne me yenko da ampa ni si ni ye ko ye economy me ni nkuto ne me ba ti ye ko na me ba ne die no a obo ndia na edi kan ka ho asem ena won ye se ona ni bia no e chese oba na difo ena mka che mpanifo no se me pa no che ho me no asemi na mo mpese me ba no pie because na me mpese me ba no beti sa asem no me ba no se yokura ko ba ti mpese obeti na ma abofra no e pie ye e ko tena step bi ayo wo bi sa na kwala ko tena na me kan me nsem nyina ba na dwama ko boy no e kire won ena wo bi sa nse e ya mpa no se ayo no pre na be ma na ne mpra no no se na se wo mpra ne be ma no be ma ko ye wo ho ade a ne se asha ukawa ne se oni be ma foforo kokko da na mka chempen fo so oboa ye ni pa oni no because me nam den ba kwa be ho no oni mo bia wo kwa be ho no sa na mka chempen no mka chempen se enie on ko fa be ma na oba me mfa me mabusuafo emra ono nso mfa na busuafo mra no mfa odwan dwani kase ye enka ho mra afi pie no se na baba wa no oye no na ha me na me san e man so onyina ho you say answer no ko ni hu bi afi so me smart dwan a eba mi sim say e bia na sabi e ma no bia oni mi ja ware ni bia sabi e pese egu na ni mu ase nti na ya ye ne sa na me ka champion for say me ba mo chew odwan na je oni flafi me pese opani bia be di e mi fa busia form ba ono so fa na busia form na mo na ba ya sha ba be ka ne mo meje na kokko ni busia ni ti ase ni yo e ba ye pe ania e ko hwe be wo se mfa be ma no nti ampa na ne nua no bo twa no odi na ki no e ka ho ti ju station no na ye ka asem ni nyina kire no nti ye jawa na be ma no oye good adwuma no se eya amohene wa e fe na amohene wa pani buje bi e ba kwa aben li ba pani na aso no tusu ni no ne me yele no e chi ba amabotwa na twem prade ndi anya sem ketewa aya wade akura rugi sa ama ohene wa no na chi ma nyinu ku ena me wife no ene no okoda enti bre ba sa no me wife no tuna no so bodue ma me na abusuafo bra insha 104.5 eja banfo sapon ya wo ka se wo firi kwa ben wo chini angata mani chaza ya ka de so chini a onum bremu ya ka de se chinkwa onum bremu chenkwa na no na pictures a etwaguo no oba kro na wo kana sem no bra na bewe no eye Grace afibo ahemebo a yes ni din no no na oba kama tuntum sewuo na papa wa ma won sanyina nom ene ade pictures etwaguo no ese me no kasa wani afra mebo a no kwa mani afra mani fra me wa yo mani fra 2020 oh kafra ochichamiyo kafra iti pictures ibra mu wade nyina no na wani mfra ma 2021 2022 in fact 2022 23 foi enmeni no ana sanche ondem ko enche kurasma wo kan bie oh abusuafo brazisia bra be hye papa ya wo ka sei ise na ni friend ade a ye kire nyina no ono wontimi hwe bi be wo de fo ni be hwe oba akora wo ka na sem pictures mebre wo nchen wa yi ni nyina akora fi bi wo nchen oso obaide ne sabo ne baaso me sei ka sei se ono angasa na ode sabi wo ne baaso ne ba no ona onim ni ope no de be ye no de be ye ono na nigo na dwaman nya nigo asemo ba ne kan ye no sei no ka kire me no me wadanso anti genet me no genet asante me no nyina ne boss ye onyina ba wo be gina wo be nya sem ketwa wachi wo ba no wo be ma so da ma me nche no but nyame eno yi ma me se me ka ba wo do beten so endi ba sa no na me ne no e ba ndi ba ye ni bi hu abrante no o che so no ba na ni sister botwe no ade sa ball bo sa afia wa ha me na che se eye na se ohene wa no na chi ma mienu eku na afia na ko ho ndi aba wa no botwe no aware no amaso egui nti odi enigun kakan sa na ja me wife no ifiri ho ko eye odi sei
esunafo enti emu ano oyi abofo ma abofra betena me nchen no ko secondary school betena me nchen enti me ya nam ka jafia awo be metwa school fees aman pe woni nya kasakasa asam obeka kire me ne se metwa school fees ma no a onso ko se nsuo e ma me no me so fine free fees free trouble asam am ka kire no papa o hwe ye kase ma kwa mo akansem ni nyina ye ni bre enti no ma ye hunu e bi enti na ade asam ne ba ma me pese kameka eyi bakra ba go se nyema me bri wo ho de fe no ye enti ka ni nyina mesre wa enti ma me nka 2015 no wo de me de no me ne no wo ho no ana me to me yes me retirement enti me di mattress bi high pitches for ibo na mka chense na 12 inches na mka chense one fa bosu mi sian temi it was 2016 me call retirement me call na maji makatwa full at the call ti na ne ofa bi wi 2015 no na me call ye me call na mattress no and now na se fian mattress no so dia ma won ya eye bi na ya me kya ho asem kan 2016 na me no e call no se spiritual marriage bi ha no o pa ne be ma be dane so no se bi ka from person ne bi no tie chim na me no call asori bi o Accra nti ye ba no kra me fo e hye me bukra ne eyirai obi peke me nti be du fi ade chinye no e na o kire akwankire se yenye ti me ye baako na ne to so se ono so nyaka no so enye nti o ye ni dika ade ye nya oba no ni sister wa homa no so bet asam property oba na ye no one kind it is a peke ni se abi minimum asam be bisa ni nyina ye de ba 20 me ba 2017 no no me ni nyinsen ena ye wo ye enti na aye bi wo ho October o mama 2017 no na aye wo ho October no na me kwe se ene me ba hospital enti ba hospital no friend se ene ya me ntu aduan mre no enti me di aduan command ku ada 21st na 22nd no so me ko hospital ba no so me san di aduan command enti 23rd na me ko ye no bo mama ne se ni sisa bi beton ho ne ma na onko ji sika mra o sisa no ye wo sisa ma da ko ani anti ni sisa ba ko anti kwan ye no na so na se oba beto ade ono nipa so ma magia na se mo yensa me deja anka hwe enti 23 na me ko ye no me bi wa pepe no se physical mame na me yiska 30 cities man no so na me nyema brera otongu na me diska no man no na me 30 cities man no de ko tonyo enti me ba na mfa anti da ko ano na me ko chia ono so na ni kunwu anko bia nyo nyina ya busunya ba ko na me chia no ka chem se me wife atoni ma bi won wife no egu na nyuma so e ba kuna fonto aka kire ne senka o menye eyi no ye wie wi a watua ne ka so wife ye na me pa antene chaw nti be fie na me wife wa ye aduan na wi na me joji na so watua watua ye do so no so ni nia no firi asante aba to be ye nto mo bi enti mi didi anu na anti anko be nsia na mte so se ni sensi na esi a mba o ka kire nti mbo anti da ko an ko ho no so ka kire nti ma ko ntia ma baba wi sane ye kumi so fio ya nya so ngetwa eye oye me papa ka kire me se ya se me sabi kafru makofa obi yire oba no so how can I say na me no oba na kwala ne conversion won so 2014 na we say na health insurance na ne ye eden kodi be na nsa e wo ho e your friend ba na ne ba ba pani e wo school no friend say ne maame e ba ababeda kwa ben na they appear e ba be ye health insurance na dia san seven no e bo no nkura na wonya ka e na wo de aba abomusu na so wo de besunafo ma maame no bai maame no sori ahimana che no so dem so o ma de enchen okoda le ba no dem ho o ma de enchen no akono so be kula so mama odi no so da bi no ko nim se ya baba wa eya oti ye no bisa se mama teresa na baba da me ho na kokko panjo ko boni ko ma so o ba de me ko fa so bodua mu ma me wate na me nkwa homa no so na me ne eya wo yere ni sister panyi yes efi amo wabo ne den me ne no enkasa yo ye be sign akona ye hwese ye benya na eti wo ba ne dia pote na waye yo ma enti ndie ba ye ne se 2017 no me no ewo mti bi ko ye no ka kire me se bakofo no na me dane me ho me anya me nye no me mfanto me ho so na me di insu esa me ho se me nye sa de because me ye sa de no insu sa me ho se ma me no yes se ma me no me ko fa no because wo kum me ware no anka ne awde ye me no anka meja wo aware me mpe no no so mpe me ana o se me ya aboaba o kana me meja ma me nua no ma me no nyine fi papa ba ko ejina no epra ko dua ba mfu jira no ana ele nkrama no wanyina won ba ye no bi jira me ho nti e wa pa ana ja ko ne ma me so ka chem sa adan na me ko pa ama da ko ana chew na so na se
obi akasema che se me chaupa e ma no enti ampa me na me da me ho ofa me moto na ja me se kokra me nua ba enti eja so boduam wasa ba homa no so. Hello sister Afi. Hello. 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 Afi. Temenga. Oh, sister Afi na ba homa no so no. Hello. Hello. Sister Afi, what's Temenga? Hello. Hello, me pa cha what's Temenga? Hello. Send the phone munye. Ono ya no tentoni ma wo market akra. Yo. Network no. Papa asemi chanity a. Yo, la ye hunu sani yo, ya kasa. Eji ni ekosi ya se. Meni nu nyi se ye. Ni ma me kan se odi ya Luzus ba no e ko che ye no. Nu nyi se 2017 no. Enti ba me ko ya ka se me ya aboa ba no. Ma anko ho. November bia na anko ho. Enti me ho ne ye free me ka kire ne se. Oba na awo. Na me circle calendar ho. Na so wo de no so wo ba. Na me circle calendar bibige. Na me say ni tiri nkwa. Enti ma anko. Enti ade be tia mu adi. Na watch no na da kwa me say awo mu no e frɛ me say teacher na me jinsa akora me papa o me papa ya grani ti grani bi e frɛ me say akora na o frɛ no say asem bia bi di no nti me mo di ana me jampa me koe na obi sama na me chechiri mu nyina kire no say seni sie o se me yabo no say da bi abo ba de okun je say o ka kire okun say o yabo aba nti me ne nyina ba ne papa ho na be ka asem no on ji kosia me nsa ma say bi o yere oba ayi okun so ayi kun. And you see, 2018 no ma, you tell you. And 2nd, 3rd February no. Na, me who say me man and babe man ne oba no free ma any Japan no eba. The people say kwame. Na ma me wen and no chance say. E ma me any ma me e traka mo. Ka say me ma me no ma me atraka ma me no na kire say ne nana. Nti ma me no so no ntiapo na me say okay. Any obeba. Timo wa no frɛ ne sɛ membra enti me ba ya no me fa kwala nhia no so na sɛ oba ka kyerɛ sɛ fa kwala nhia sɛ wo ka kyerɛ me ntem diampa eye kikiki na me kwala nhia ne station me du no ma sɛ no te hɔ ɛna me kyia afia ma sɛ na me kyia afia no bi na afia kɔ na ma sɛ sɛ won kɔ bɔ ma me musa de ko kɔ ya enti eye afia da kwasi ada na on ba sɛ kɔ 10 February na on ba sɛ kɔ 2018 on kɔ pa me hɔ no me wo hɔ no na me kyia KSB news 7 o'clock no frɛ me asɛ wo ka kyerɛ me sɛ oni mi din komo bi na bede wona so mi tie KSB news ɛna o se o ka se bi a kyerɛ me ba bi a me ba me ne da no me ba me nkom ba pefi nkonko da ho na ne ba ba ma pani no aware yinya na wa njo ne yere ba be da se de no me se na ma to mpa esi ho double bed bi esi ho ba san awo fridge si ho TV ni esi ho na me nkonko da ba bi ansana o ba no ba da ho a e kwa ansana ma ba ba ya no so ke ne me ba be fa me pa na me akom ba pefi akoda no mama me enti akire no na me san ko hospital me ba na me do station na obi ka kire me say afia papa da no ho kakra yesede oba bankum so na kakra da no yo na oba no bob driver ka kire so me wife ha na ekunti jimrika se ne onko kekon achi enti do no wo ama butwe no efie ho o papa efie ho enti we are no visa raya on ko na so me for hospital fi na me ba na so nkomo ko na sister no a ogina ho me pa cho hwe je tissue na pepa wano kakra ho yo ai papa yima no wai endi sister no offended no ka se na ku aba ada na no nko fi na mo kodi amane no o se onye nkomo bia ti me tena se na kunya no wa ne o se menye ti bi ye se meje parents meja ware on sen ti sisa no insanda so sisa no bi sine enti o wa na me sa na me ye fu 2018 mu na me ko na me ti se oba no me ba no ame na awo no o de ko ma opani bi fe opani ya bode e wa pamen na nsi antibo ntu anso se wo hia me papa no suma nkrofo so o me hwɛ se oba bi so na wo no me hwɛ se ne ma no akwara no ese no ana eti oba on ba so no man fo akwadwuma man na akwadwuma na nkosi nko no nka kire say ababa wa no ne teacher sapon na awo eti won hwe ni ye no onko eja me wa na me ti say antibo nti wa do yire so ohia me on so pa me ho
nti o ha pe na me fa moto 2018 na me ko no ni ho na me gye no number me ye 10:20 anadwo na me saka no na me frɛ ono so oni me di enkoma na me obisa me sɛ na me dan saka no na me sɛ o me sen na ba nti me ko pa me ho na me gye o number and o obisa me sɛ chicha bo ahemba no mama mo yinke fi chicha bo ahem ne anti mama ku wisu ya eba wisu ya ba no me di na so me yire no me ja so ware no sesi eja onhwe wasam no ya tie wasam no eyasem sanse kwan oba ne de wafa so no ayewo yanka umfira chem kwa benton emedu kumase ha ne nanso yabo modern so wo ba mo numbers pa yabo modern se yebenya oba na busuafo adansefo mo wasam ne hunyina wo bi adum ne phone afi ni pen yenya no no so no na number no emunye ye kasa wonte to hwe twa samnetia enti ma okay bi o twemu an se ba ye ne papa no ekọ kuro so ena ababa le kan ko sa akola no eye meba ena eja oyere oba yo esa akola no mfie sai akola no ekọ 24th of November no na owo 7 years people say last November 24th na papa wanga sa wanya mfie sai me mo 68 years 68 yes so wale oba no kwa na wani afidada ware ni sana ubenya be na ubenya 60 na wunya oh me retirement 8 years mo ani okay retirement 8 years 8 years mo okay and akwa no so 7 years penny no ngasa e ko 13 years penny no ko 13 years 26 March no 13 years wa wade a udi ka wade wa anwoba me wo ma mi na wo ma enso ma wo mi ba ho me iri penny no na me wo ma enan be ma ba ko oba e ma me ensa ene kuma nso me no wo ma bema baako ema mienu ene wenso me no wo ma ema mienu bema baako eti wa wade ma me ensa ni nyina agu yo edi enti a wunyi ni sa wa nkasa no bibi wo wunti na ma no mo ba no mo oh dabi anya sa na ene se me wo ha no na mani e ba na ha me enti mi yare 21st 2021 no e 15 July no yare pa mi sugar e ko so ka cho sha meja eni o hwemu awu nti akola no na na owo menchen nti ni maame no mo wa na maame no e baaye 26 December no mo wa na oba no se bia konko sika na oba beje ama nkwala no nti bi ye ne ono nti manye sika bia na me 1000 ma no se ono mfa 400 no man kwala nso bi no 200 nyensan 200 na 1000 na joko dia kire bisa yisi Ghana kan ho ma no ena wo ye se enwure no so on be ye lol fa ko to ka kire se ne nkwala wo mo ya abu school anu so yo ene eye enti no ho no ma me ko bank a mini aba mi hunu kwan no ayera nti bank manager 2022 no ye se me fu bi na o maji market ya no e ma me ena me ba na mo ama ne so ba ya abeli ese wo ba no mwajai me pa cho jaye me ba be kire wo sania e ba ya ensam no wakire me yenya oba na ye benya omukra dia na yenya wo mo a ka me ma wo kasa kwa eche wo be kasa yenya wo mo na ensam a wo ka yetimi ebisa sam ba akokora dia ma yo oba no ese mwajai se yu ye jai o de sansan kwa o de ba ye no o de ba be to apaso o de ma pa le me ne won kwala mi ensa mi enkwala ni nyina wai enkwala no na on de won ba me ho na echi o san don ko nti be ma no a no wo me nchen eye kwasi ele atwa mu na o twe on na se me ko hospital a o de me ko bibi eba me phone so ama kire se ne renew health insurance ni bibi eba o no hwe ma o ma bofra no asan afiri me nchen aba akone nchen asese ni nkuto na nko na wote na ne ha a ewo mu an se otimi frɛ me odi ni matemani abo me limiti be pempem ma yesi makofo oba so nko ba bia nko kwa no yitwafo akofo no nsem ebiri na no kwa so akofo oba wotwa enye no kore no anya festival ede se wo mana wa ba be fa wo no mo no wo mo na se wo hwese e beje nkwada na ma wo yo be ma no e na me pese omra me nchen because onu na mi bia okura me de me ko senkanya sam bia oba no yenya na we asem we entiase ewo sabi wo te bia se wuti mu no eni kwan sa wo nkwa wo tena papa ya wo ne bai wo ya wo de ya me papa I fast no me papa fast ne ba na me papa fast me papa fast pa yo nti se wo no ni ho a ka ba ye dai ene nanka ayere wa bra wo ma
etinya abotre pacha o menka sabiri enti ma na fe asam na no yo na koko bi nso ewo ho a koko no nso enye ne maame asase so ena me doye eye sister o maame nua ena odi asase no e maame se me be 3 acres afa koko no oba na fa koko no edan yesi dan bitwa bros 800 2019 no me wa faase kofi agiye no ye so besi da me to 20 bags of cement kan ho ma no me to a roofing sheet 2 packet alusin said no ba ko ye 4.2 8.4 na me to ma no na me tsan to anwe so afo no ntwi anwe ho me to ka mi begu ho me ma mesin no edan no nsi no e ya dan si no me yensa ho ka ho nan kitchen and a store. One year set one chance see our paper pen about my voice and small 50 minutes. No, he done it. While my mamma upon one that till set on one cassette, some of the corn, papa, you can't say, because only a few piano jam. Obana she need dining. Was she machine? Majasa Obana sick and movie. Ne sick and about 1 in a year. Yeah, none about Obana said, Yaman look and about Burma, a Kingsley, no, or no, and that would be a new year, dear. I miss me. I got festival. What it? What somebody a nyawo bana etimenka. What my numbers ko be du. Ye nyawo bia. Etinya botre. Na ko twan ye fam ho nya ensori ansa. Na obako fam ho no akotwen ye. Ye ba ye bepa kwa ye befa so a ye benya wo no. Ye de bre na ye adwuma ye kase ye guso a ye frɛ bre no kwa na ekwo. Ye nya wo mo na wasem we ye betumi aka wate. Ti wo de ka wakoma to yam. Akwada no ye wo so obetena wo nche no wotimi so wo mu ne de ye. Enye case bia. Ye be gina ma simple. Wate. Ti kwa wakoma to yam. Ye nya na. Ene dan no ye ne be ka ho. E dan no kwa de out. Diye koko no nya kwa. Dan no de okache kwala ne say. So mama be dan bia da chi ja wa ne me because when you fi e na nkomo aye de lawyers ne mpanyimfo nyina tie. Enti wo bo obi ani fi say ya na wo nsam hia wo mo. Ah, eyemra ene no oba ne be kan we nya se bia. Na me sin nyina etu ya. Me hire mo no wa boa me no wa hwa boa me. Enyewe. Yeah, that say sorry answer. Sorry answer. Abusuanfo enkomo edikan eye ejabanfo wone na yere Grace Afiboa hene. One more dear, one project, one some dear quacosie. Ye nya wo ba no, eno nti ye kase ye koswa ne aka. E brenna ye be say no. Ye benya wo ba no na ya hwe ne age ne baba ko a obetimi asoso ne mu. Mo am wo nsa FM 104.5 Facebook page no. Mo hu said ye pictures ni twagu. Oba kama e na chese woda so no. Abusuanfo ye bedi ye nkomo a etoso mienu. Sada meka ye no da gomba for me ensa ya na anu ada wonum papa mpacha munkasa why mesre mu a wo mu ebepie mu e wo ha se ya wonum nua be ma akopie mu wo Germany ebusua japade no omoton ye edi ma wo mu tu kwan e no mo koduru ho no wo so mu ni mu wo mo eni ahun sambebre na ye nya abrochirefo na fe ni ye nya wo mo te be fra wo no panyinsi ensu twododo mfa matoa ebi ana asem wo mu enua ma no mu isu ban bi wo mo ho enti na ma wo mu nua be mema na tu sa na mo no ene ne ye be hunu mu nsam nyina abusia we dem nkasa bebre e wo ho efutu anam de be ma youth no ese so mu kwa ware a eye omu nhwehwem omu nye nhwehwemu wa abusia nim omu nhwe oba na chi ana be ma na chi ansana omude omuti akwakwahye aware nim no munhu niama bia ekoso so mu betumi a na omagye aware na tum omuntumi nso a na omaye omahu anamo omede ometu ede afa ho aha emergency Ghana TV ene mekasa no ayetiawa medin no eye nana akosia adepa daseneso ebesanso ehia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.